La 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 la. Ibrit la 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 kopa. Cek karo ibrit cok koncong la aduat keke. Lanjut deh kok. Mayu janda keke. Ada mana deki gede. Ada jalan-jalan ngaji baju gelu. Allahumma sholli ala Muhammad. Tilpunan kalakina tetanggana. Maju tuh ke contoh dan ada. Kula ingat kada buna kisattar lembo. Kisattar tuman mesen ki oding. Kula tak alang-alang sampian neku HP cek karo king situng make sepolo kakalong eko. King mun lakina tetanggana cek pun tilpun najua pada kae mani. Aduh, paha TikTok. Antara sepena ate. Lakena orang sepekere. Bekto teroma lopa. Sajen are sajen yang sara. Cek hahaha lagu nak akhir ya. Bekto abe ngalamun. Rasa ate tero apolo niat ate tapi tak kira teka tak ngala akeng tero ngampung. Ayo lek ngampung kang kok yuk. Tero mulia kadem ya. Kita pati bahaya ki kaset CD lambok. Kaset CD lambok gula gu tek gunakan aku tak. Abdullah nama ayahnya Aminah. Abdul Muttalib Abu Thalib. Ini kaki osok kaset CD saya apalagi keluarga Kanjeng Nabi. HP masuk keluarga Upin Ipin. Upin benipin tak dikjo rajo eko. Au bakau Upin Ipin lagun. Kak Rosla raja tak lum alake. Ya gila grup nak saya kocak dia. Ya Allah dek rem macam gula mangkana makin ni kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. فالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن دينا mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinu wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una la'izza kurupatan kaula cukan kurupata ajunan sehadir kesempatan bangken ajunan semulja hadratas syekh hadratal mukarram Kiai Sugianto, ajunan semulja Kiai Ali Mustafa, dan seteja para kiai seteja para guru sehadir nyuun saporah tak bisa nyebut tung situng karena terbatas pangauning badan kaula. Namun meskipun badan kaula tak nyebut secara rinci sedikit pun tak ngurangi takzim dan hormat dek seteja seampun Rabu. Pemangku tisa sumber duren kika dinto Bapak Ipung yang pada kesempatan hari ini beliau juga hadir di tengah-tengah kita. Tor tak kaleb sahibut dakwah
iki gak dinto Bapak Dilan sareng Umi Kulsum sekesempatan mangken abadaaki acara walimatul khitan Ananda Muhammad Fikri tor tak kalib jem'iyah solawat Madinatus Solawat ben seteja hadirin hadirat muslimin muslimat di ajunan seteja beten kaula amul jaaki ben beten kaula yakin ajunan imul jaaki Allah. Alhamdulillah kaula benajunan saat mangken alengki apolong dalam keberadaan atau rok pakonnah epon Allah engki gak dinto khitan syariat seebeki deka umat Nabi Muhammad nikah bedah salah situngnya syariat nikah termasuk syar'un min qablina syariat seewajibaki deka umat sebelum mah ibeki boleh deka ula ajunan. Jadi syariat Nabi Muhammad nikah beda syariat selakar khusus untuk Nabi Muhammad ben umat beda syariat nikah lakar sebelum mah ikalakoh kaula benajunan tinggal nerosaki. Contohnya salah situngnya khitan gila ampun dibahas sareng Kiai Sugi bahwa awwalu man ikhtatana Ibrahimu bil qudum pertama kali orang seasonat nikah Nabi Allah Ibrahim daerah tempat seanya makudum umrah Nabi Ibrahim nikah ampun belung polo tahu sahu karena belung polo na Nabi Ibrahim ni kalau pada ben belung polo na kula ben sampian umat lambek ni ka umur beda si umur belung atos jadi mun umur belung atos tahun berarti belung polo na kia pada ben kula ni ka ngudek ina kula beto belas tak percaya mayu mentah jadi umat lambek ni ka beda si umur 1000 kula ben sampeyan umur sabitek telok rata-rata karena setiap umat norok Nabi Muhammad ni ke umur sabitek telok jadi orang sumber duren ni kamu umur sabitek telok aslina bektona mangkat ya keng malek kiki jadi mun mangkin ni ke umur 40 berarti korang telo lekor mun saya ngaji umur 50 korang telo belas mun saya ngaji umur sabitek korang telo lemun sampian sehadir ni ke umur sabitek 2 tahun 11 bulan sangat lekorare ya leku marina asar dia manter ki lanceng umur manter ibri na bonus di sabitek telo iki jadi asonnat nikah hadirin aslina dalam Islam nikah oleh mulai dari umur petongare tapi tak napai lebih dari petongare sepenting tak sampai belik mun sampai lebar dari belik mun laki ni ke urusnya ben bejeng tak sah apa-apa mak tak sah karena mun tak ibuang koncong gendi na ruang kaki cak gila dok tahu kaki mun tak ibuang nikah bisa ngi benajis jadi mun aseni mun agemi beda cecerah sehingga mun bejeng tak sah makanya cak pun gila sunatnya ketak pada antara laki ben bini menurut madhab As-Syafi'i Imam Syafi'i tibi ajabu laki bini pada wajib sunat keng mun imam selain ni kemun bini tak wajib sunat keng mun laki wajib kapi ngoda tua mun laki pakun wajib sunat karena ni keurusan ben bejeng jadi mun pada orang laki umur 40 pah kilo sunat ketok makin lo napa karena mun laki ni kesepakat wajib kapi mun bini berdereng bini lah umur 40 kilo sunat tikel je sak kasa tak usah ki beka bidan takut kelenger bidan nanti agak ni kan ni kesaking dari pentingnya maklum tadi orang saya pas itu haki semakin mantar Muhammad Rifki saya sunat nikah sareng Allah Subhanahu wa taala ibadat tinak foto soleh ibadat tinak foto soleh saya macelep karing sempurna mulai dari dunia kantos dek ke akhirat amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah
Panapaan proses seorang rembik ni keten gula sering berdepak iman gak diman selama petongare nak kana rembik ni kesalah situ ngakhitan itu banyak proses. Sepertama anak rembik keluar nikah cepon ulama kau tutuli ada nih tetimun bedenak kanak kene lahir reng sekolah kek ni kejauh-jauh apa napa mak le anak kapan keluar bisa tuli iya ada nih bi reng sekolah kek ada nih anak dan gula lahir gula nurok ke dalam apa yuk ke dalam ruangan yang kuat jemput bimen norok ke dalam ruangan makanya gula ngiding kepi tarik napas dia keluarkan terus nak acen ke bawah acen lemon ke atas ada rep yang gula ngarin terus nak gula norok acen sekali kurang didik sama tua kemi gula. Jadi ke anak kalau sudah lahir, mula anak ni keluar, kan dia iya biasa namun lahir. Coba tidak gila repot sapi datu dia. Ya tan seni kering bini mendembi. Lah ni ke bapak langsung kalah anak ni ke ada ni. Anak gula ketika lahir bi dan apa heki baga budi. Bikulnya ki baga mabu. Kentan ki baga. Empon ada ni gelu. Ada ni dek ki pandi na gelu salin na gelu. Bikule ke bela tikal tak usah salin ni gelu tak usah pandi gelu. Coba ni antara kaum muslimatan je. Ada ni gelu. Anak apa mek perlu ya ada ni gelu. Mak le masuk ke kuping pertama ni kalimat Allah ben kalimat Muhammad. Mun keluan saiki bekejeding saya masuk ke ada andok odol sabun sikat. Dua saya masuk ke ada. Tapi ada ni gelu. Ben aden dan nikah. Ben ni aden lanceng. Kalau ipakun aden ruang. Ben ni pas hayya 'alas shalah. Mun dia tidak iya capok tombuhi kina. Aden dan nikah aden dek pandek sepenting kalimat cokop tak usah lagu aki jaga aja tak kok burdu kok pengen tak usah bohong tak usah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar senikah king mun lok biasa aden latihan gelu tak kok nyeladar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah anang melak takbiran je pak kok. Diadani setelah diadani se kanan ngale se kacer iqomah Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah iqomah se kacer mari nikah beli kole kopeng kanan maca aki al-qadr inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai mari beli telo kalih mari sekanan al-qadr sekacer maca aki kulhu telo kalih keng pamare beni kulhu napa faidana nak kanak kene mulyadani sekanan iqomah sekacer cepon ulama sepertama salima min ummis sibyan pasalamet sepertama dari penyakit anak-anak kene sebi setan kan beda anak-anak kene ampobi saben kasa beda penyakit anak-anak kene ampoi kerombong setan tak usah beli ibang pote aja ting bejing nih mun le iya ada ni tak kira yen tari setan ini pertama nomor dua kalimat saya masuk ke ada ni kalimat Allah dan kalimat Muhammad mun maca aki al-qadr ban kulhu ni kecepon ulama beji nikah mulai kene sampai tua nikah aman bi Allah bekal ejaga lo kira nyeting dek kekalakuan zina sama sekali makanya jaga mun lahir nikah ki pune katuli kelako adan iqomah al-qadr telo kalih kulhu telo kalih
Ini ketika lahir. Lemari nikah pah beda istilah tahnik. Nah apa tahnik nikah? Tahnik nikah nyari deeren manis sebeni masaan apoy. Manabi Mekah nikah kurma. Tak uning sumber duren pola acem. Tepu. Nah kan lagi ini beli tepu. Suruh mulai kadek kan. Nah kan lagi ini beli tepu. Pada itu ya, jadi kisah beda terakhir ya, kenal? Njak tebu ki burungnya. Paling gampang gedeng lah, gedeng ki, gedeng. Mun metu tak napa, tapi cek dengan teknik nikah senikah. Ede eraki ke ulama, kail bi ulama. Mari nak pun tudi lesana ulama, benih ede ulama. Pakai sabek kecolong sekini. Mun ngakui metu pandai masuk ke dingki, aina elang tak ning koni boleh juga. Jalah karena benih yang gula katanya kan. Hari pecat di anggota dia cek masuk gini. Allahumma sholli ala Muhammad. Bekcelep kantohi. Buhula mun bede kanto tak usah seminggu 2 hari nak Nabi ni boleh hula. Baca ajar yang menendak mayu mana. Cek reng gula bini gula sedina pokon ki bebi tandu makin tak langkong. Cek dengan tak oning gula lepai. Maka Nabi gula bagi dada ibu di nomor lain telepon kan bini. Ternyata saya telepon keluar gula berangkat. Karena ten gula berangkat ki hari Ahad pagi. Ahad pagi gula berangkat sampai makin kilo mulai. Sarung palak ror ke elak. Ya cek tak salin dan buksa. Nikah gitu. Nikah terus tak mulai nikah kedik terus ke Jember. Gelap pagi dari Malang. Dekik nikah mah ke Jember. Lekuk. Ongki lekuk pagi pakun Jember pah ke Banyuwangi. Malam beli ke Jember boleh pah. Pah mulai ke rumah. Gula kira pikiran. Gimana pah dia tok tangan anak seandi alik bila. Teknik nikah nyari deeren manis sebenarnya masa anapoi sepaling gampang ki kormah otabe sepaling gampang gedeng bekta ka ulama otabe tapi cak repot di kantor ni ke Madura tradisi namun nak kana rembi mun kita oleh Pak Polwari tak ningki belen jelenan kan senik lagi maka selangkong gampang ulama ang saya bedeteng orang solena bedeteng di dalam nape tongari pah teknik beri gedeng kiai teknik ke kiai senikah di kiai nikah deer gedeng tapi benih deer kiai dari lesana kiai sabek kecolong nak kanak nikah le nikah cepon ulama tafaulan saya masuk ke kopeng lafat Allah ben lafat Muhammad saya masuk ke colok ke ada nikah rekarina kiai nikah ikateti orang soleh ini matura beda sebagian saya lo ngerti pun beda yang lebet minta aki coban takut bikut pakut beda sini kayak kanto ada sih ada emang tuh pun bener yang lebat pun baji beri coban atau kau bikut pakut orang siapa orang saya masuk beda coban apa kau tebak beda saya tiba ni seterjana orang dari orang soleh mari nikah proses sapas epakon tahlik halkun buung sekene nikah kunteng maka namun beda selamat anak kena gini pah beda pembacaan sholawat ala asrofil anam biasa pah sekene jalan kiai ibri kunteng yero kunteng kasaki asli nalakar kunteng obu nikah maka kita kunteng kiai pada kunteng tibi kunteng kapi obu nikah ketika beji umur petongare kota beri dalam na petongare ketika kunteng obu nikah cek buang tempeng marina berempa bereng obu nikah napa 10 mili napa 1/2 gram leni kedeki epakon asodeko emas sabereng sebereng obung gelak kes. Jadi mun bereng obung nikah 1/2 gram, sunat asodeko emas sebanyak 1/2 gram. Umur petong hari, benih umur petong tahun, sekilo obung mun umur petong tahun bah. Umur petong hari. Mari nikah pah parengi asmah beri inyamah. Jadi nikah ki di dalam nasitung ke sampai petong hari nikah, ibri nyamah.
mun laki nikah nyama paling bagus nyamana Allah seiberiin abdun otabah fathun asman Allah kan sekarang pulau sangat ki nas'aluka ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar kalak situng beriin abdun otabe fathun abdul jabbar fathul jabbar oleh abdullah fathullah oleh abdur rahim fathur rahim abdur rahman tapi repot di maturan ya makanya mana genteng lagi asmana Allah iya be abdur rahman durasman abdur rahim durahim ibrahim ibrahim Muhammad Khalil Mat Halil baca gelak tang nyamam pentong ben keratin deng ria kake nyama basai otaba munta ibri asmana Allah parengi asmana Nabi Muhammad Nabi Muhammad dia banyak asmana Mustafa Ahmad Hamid Mahmud Mujtaba Toha Yasin Khalil Yasin ngaku pak gula ni kalau mbak dah ada nyaman nyamai Zaini Habib Burca hari kita mulai dari congok boleh ki lamba gula dah ada nyamai Zaini nyama gula paharing keringan gula lamba saya tinjak you ganteng nanti polan gula kayak sakit dari Zaini ke bah yoba ke kholis pan yoba kholis pah mati gula kisah sakit jon sara episode tiga situng kayak asmana ke Abdullah pah mati iki bamayit gula ditelma kiai ini iki bamulai ke rumah le topo ben sampir keng pandu pak ke rumah pah nangis odi pole aja pun akhirnya gue lebih yang sepone pah iki bagasi tungki ay asmani ke Zainal Abidin pah bi ke Zainal ke pah ke bala ce obekiyah nya makna Khalil Yasin sampai makin nih kan me nya me Khalil Yasin pengkalannya ke Syekhuna Khalil bin Abdul Latif nikah andi mantoh asmani ke Yasin ni ke andi putra asmani ke Khalil bin ke Yasin ini kasih terkenal lamba ke Khalil Yasin pengkalan ke Khalil bin ke Yasin pak ke bayinya magula nya mai Zaini berak gelu nya mai Kholis tak mabah nya mai Khalil Yasin pah sedeng beni berak gelu kurang berak gelak rukeng cek nya mai nya menering kedua pah sedeng akhirnya pah tak yoba kia ya pah genteng dia tak kira parja aja cek gula genteng cek gula belok parja aja lebaru marina nikah hadirin pas khitan pah sonat umur petong hari keng tak langkong deh untuk nyaman nih kebeni cuma mari petong hari saya asaus mun nyaman tak saya makilah raja pekun uba pas saya orang saya nyaman nih kata saya uba makin tahu saya ada teh haji biasanya orang mun haji kan petenyaki akhirnya mun haji na siapa kak mpian makin tak haji mun nyaman tak saya uba makin kanjeng Nabi pesan senikah innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa bi asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum sampian budian neng ari kiamat panggil kelaben nyamana sampian ben panggil kelaben asma ring sepona sampian fa ahsinu asma'akum pabagus abri nyaman ika cek kormo-kore bri nyaman pagenteng nyaman cek pun ulama budian orang masuk surga ni kae torok dari nyaman ka ada saya panggil mun nyaman solok pati genteng panggil di budi Abdullah dipanggil Abdurrahim dipanggil Toha dipanggil Khalil Yasin panggil ket nyelket nyaman coba ibu di siapa kakeknya mana penai itu orot pun saya nyama penai deki mah bode kan tuh ada kisah nyama penai uning penai sampean uning ki kata
Saya rasa hanya sepuluh ubah pah bedanya mah penai tak usah haji makin ubah. Mbian pah ngucap yo beda makan acek umur 40 tahun. Bentetang kelak kenal kapir ceknya mana penai. Pala keng ce mana ka penai ya cek buang. Keng sebelum penai diberi Muhammad penai. Lenten nungguan nih kan. Jadi nyaman nih kah? Mun sampean cangkik buru pakai nyamai penai pak, kutabahnya macek kocek pak mana ke cek kocek kan? Tinggal cek kocek cek buang, keng sebelum cek kocek diberiin Muhammad jaggujak. Mon pak nyaman apa kun penai tak usah bahas ya heran. Itu nyabai melas, bener. Cek peti tireng biasa lah peti kiai, andi santri andi pondok pak yung ceramah, kasumber duren. Ceramah agama yang kedua akan disampaikan oleh Al-Karim Ibnul Karim Al-Alim Al-Allamah Profesor Dr. Kiai Haji Penai. Pakai Profesor Doktor mon Kiai Haji Penai. Lemun Nabi Muhammad kan bisa bergaya ceramah agama kan disampaikan oleh Al-Alimul Allamah Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad PN. Apa PN? Pegawai negeri. Penai. Tapi kan mulai beda Muhammad tu bisa PN penai jadi. Ubah. Tak napa nyaman ni ke pegaul. Seperti karena makin kan sini kenyama orang ni kemilih nyama gaul ke ada. Nyamai pegaul ke ada. Arte na genteng tak genteng ni ku nomor banyak. Dan ku nggak boleh kaman pegaul nyaman ni sepenting. Namanya itu tetap nama aslinya nama bagus. Gulan anak pertama bini. Aslinya gulan minta Allah minta laki. Ya Allah laki, ya Allah laki. Ya keluar bini. Baca lepas paring Allah. Ya Allah pertama bini, gula kedua minta laki. Baru senomor dua ni kan anak gula bini boleh. Ingat ya sekalian laki. Mon bakun bini nakin jadi percintaan lain dah. Betul kok kita pak kepercintaan bini saya rumah. Jadi nak bola beda percintaan laki mah yo mesti. Bini anak gula. Saya rasa mana anak gula? Anak gula ni kenyamanan Dea. Gaya kan Dea kan? Dea cantik. Kok cantik? Ayahnya tampan. Beci aku cak aku pai kabin di kok kemarin aga kenapa? La beri la kopa cek kalau beri cok koncong lah aduat keke ngelanjut deh kok mayu janda keke ada deki gede ada jalan ngaji maju gelu Allahumma sholli ala Muhammad. Lemainya Dea, apa artinya Dea? Dea itu cuma panggilan. Nama panjangnya anak saya itu Fi'ishatir Radiyah. Akhirnya dipanggil Dea. Jadi saya nikah. Coba kur-mukur nyami. Saya nyaman putran. Oh nikah Ririn. Oh Ririn. Nyamalan cengah. Marina Pasa. Napa artinya? Taoning keng pulan rembi mare na pasaan. Hanya may marina pasa. Titi mun sa rembi marin di jeding nya may marina kemir ya. Anbut. Saya rani kanya mana? Dian. Mungkinnya malanceng berakit-rakit ke hulu. Berenang-renang kemudian. Pagaya tak nak pegulan di penakan laki
Penyamai pegaya, pegaul. Bigule nyamai Muhammad Alex. Saya mana? Alex. Lo kejauh pun gaya nyamai Alex. Kalau nyama barat nih katanya kibi orang bah. Nyama Inggris benih. Alex nih ke bahasa Arab. Mak bisa. Nama panjangnya Muhammad alaikassalam. Panggilannya Alex. Betul apa kan? Nyamai sebenting minta boleh saya kasih nama Kevin. Apa Kevin? Kevin itu bukan nama barat, nama Arab. Aslinya Muhammad Kafin Billah. Orang secokop atau bisa cokop bibi ajudan Allah Subhanahu wa taala. Panggilannya Kevin. Malah gula kumpian cek kung tangkung. Lamun nanti anak laki lah banyak mai Lee Min Ho. Dari Korea Selatan dia. Lee Min Ho ni kebeni bahasa Korea Selatan ni kan nama Arab. Lee sebeda beten kaulah Min Hu panika dari Allah. Siapa nyaman anak? Lee Min Ho. Jelas ki? Jelas. Teti nyama pas saya meri ke pas esonat pas ikhitan. Teti pah salameti makin ni kama salameti makle Muhammad Fikri nikah teti orang seselamat teti nak foto sema bunga karing sepona teti nak foto si bisa ngangkes ring tuan nabudian akhirat Allahumma pah mun bisa nak kanak kene nikah di akikohi akikoh muning akikoh akikoh ni kanyam belimbi mana bilake nyam beli dua mbi ingmun mampu sampurnana dua nyam beli aki mbi tung lo napa mun bini mbi situng terus waktu akikoh ni kabila ya bekto peto ngare ni kah hari ketujuh cuman akikoh ni mun tak kelako ya ke peto oleh kelako bila saus bahkan dalam kitab fikih ni kayak kebala meskipun la tua umur la umur 20 tahun nikah bisa disunahkan pakundi akikohi dengan catatan lambe ketika embu ungki bekto nifas nikah mampu cak akiku aking tak ikelako kan orang dini mun rebik kan beda bekto nifas tangki beda saya 20 hari beda saya gemi hari beda 30 hari beda saya ketare lah ketika bekto nifas nikah ketika bekto nifas cak saking akiko mampu napanten mampu andi pese king tak ikelako maka ketika bekto nifas jak saking akiko mampu keng tak ikelako akiko nikah maka meskipun tua kak dinto esonataki pakun kodo akiko apa nama penting akiko nikah itu buaki sarang ulama Al-Imam Ahmad ibn Hanbal nafsir jawabuna gusti kanjing Nabi ada busa nikah kullu mauludin murtahanun bi akikotihi setiap nak kanak serembi nikah eka dinaki kelaban akikona pakuat jawabuna Imam Ahmad ibn Hanbal wa fassarahu Ahmadu wa ghairuhu bi anna man lam yu'aqqa lam yashfa' li walidayhi yaumal qiyamah mun nak kana kene bi ring tuana lo akikoen sementara ring tuana ni mampu tak akikoen maka anak ni kemudian make masuk surga bah ring tuana masuk neraka anak ni tak bisa nolongi ring tuana iki baka surga mun anak ni kebi ring tua lo akikoe mun mampu mun tak mampu tinggal tak usah nyari otangan king mun mampu selangkong saya ekalako jelas ki ben akikoh ni kepada cara nah saya paling utama perhatikan saya pertama akikoh mbi umpamana ni kecek pun ulama saya paling saya tolang akikoh ni kayak pakon jek togel jadi pakon kalak dari setiap ruasan jadi tolang ke sejak togel nikah tafaulan li jasadi badanil aulad nikah waris selamat badan anak nikah waris tak sakean waris tak gempang roke waris tak gempang potong ini kejaman ulama nomor 2 palapan akikoh ini kecukong pakon parigi matu didi banyak banyak ngelenyer imun paham ibadi matu baca banyak cak dengan kok embi nih kak jadi selangkong saya akikoh ini pola kebai sati pola kimun tolang tak bisa anu kalau daging atok pola sati saya terus pakon parigi matu palapan asakoni pakon parigi matu mun palapan parigi matu maka akhlak ke anak nih kayak waris saya jadi akhlak kayak bagus nah karena ini kan macam bodoh saya akhlak kau bagus ki bodoh senang neng dia jeto aja bodoh saking akhlak kau bagus bodoh saking ngantokan je kecil ya bodoh nak kanak nikah akhlak ke saya ampo tak saya
mun paringi metu ketika akiko nika ika waris saya manter putrana kaula ben ajunan tetina putus saya kapi tetina putus bagus kapi amin karena lebih zaman mangken ni merengis kula ben sampean kak merengis kula medepa iman kaman mangken ni ka zaman tak pada ben zaman lambe ampun orang bagus mangken ni kak melarat lo pada ben zaman lambe mun lambe zaman kula ben sampean ki kene ni kampen angkatan selamat nih ben anapa zaman sampean lambe ada apa-apa lampu tak ada TV tak ada bagi bodi lambe TV putih celeng nggih ngangkui aki pan sponsore pate arapa eman ka akin komputer tak jelas le kapan tak jelas anten saya poter banyak gelu pa boli kerapak potong gelena TV na tak becek anten na gemet nggih kan TV na tak abar na le kemuntur abar na iberiin kaca biru pan kaca na pasang maki gigi na biru kabeh saya dele betang kita mangken lah maju ya Allah mun mangken cek ni kesekek bahaya nih ini HP nih kesekek mabudun mangken nih kak tak pada jam pian coba bi sampean penting lagi zaman lambat tahun 2004 ben mangken po jauh cok nyak tanyaan HP ni kele mangken ni kele nak kanak kene mi nak kanak kene tak budu cek situ bi HP ni ke pebudu situ wai pebudu bi HP tadi kula tanya sumber duren ni ke badan apa tak ada yang lagi binyak telak gara-gara HP ni ku tak banyak marken HP ni ke badan apa tak ada sumber duren orang laki andi anak andi bini kan seken ki abur leburan ring bini lain ku tak beda saya laki aja pinter si bini nomor 2 pahitnya mai toko semen ada apa nelpon ni bagi bisa kak tu guna semen nelpon je bade saya mai Pak Tinggi pokok ngombean bukmun pah lagi nampian lo kenal ke Pak Tinggi pah idin nak bedanya sama Pak Tinggi telepon baik curiga tapi betul kok lekuk nyaman habis lagi pah bedanya mak Khalil Yasin benih jua benih pokok ngebel saja bar jaja kalakal kata gara-gara HP ni kak mi sing udah situ wae bebudu gara-gara HP bade dapat ada orang bini ampo pun teleponan kalaki na tetanggana maju tuh ke contoh dan nak kula ingat kada guna kisatar lambo kisatar tuman mesen ki oding kula tak alang-alang sampean nekuk HP cek karo king situ make sepolo kakalong eko king mun laki na tetangkeun cek pun tilpun najua pada kae mani aduh paha TikTok antara sepena ate lakena orang sepekere bekto teroma lopa sajen are sajen yang sara cek hahaha lagu nak akhir ya bekto abe ngalamun rasa ate tero apolong niat ate tapi tak kira teka tak ngala akeng tero ngampung ayo lek ngampung kangkok yuk terus mulia kadem ya Allahumma sholli ala Muhammad segini mian tak butuh dulu anak gini mau dijemput ini biasa macam kirim tuan di tengah sekolah beda guru nak cong kamu nanya Popia dengar aja kamu bertanya-tanya minyak lagi nasi ini aja situ betul kering tua ajuk di pedong bersandal decetak atau oleh nggak bahaya ta oke kan kan gue tanya lagi nasi ini minyak lagi nasi ini cek makin nikah andi anak umur 3 tahun andi anak umur 2 tahun embu ngabe kombe embu ngasak sasa embu ngatana tako anak ngaganggu ku tak anak ngipatorok ka iyu YouTube ada menteli kanan kan oke nih kesecek bahaya nama ken ya Allah coba lambek nyemunyan ki osom kaset CD kita pati bahaya ki kaset CD lambek kaset CD lambek gula gu tek kuna kan aku tak Abdullah
nama ayahnya Aminah, Abdul Muthalib, Abu Thalib. Ini kaki osok kaset CD saya apalagi keluarga Kanjeng Nabi. HP masuk keluarga Upin Ipin. Upin benipin tak dikjo rajo eko. Au bakau Upin Ipin lagun. Kak Rosla raja tak lum alake. Ya gila grup nak saya cari. Ya Allah, dek macam gula mangkana makin ni kah. Mun tak tulik sebab kependidikan. Kau beter gula benajunan nak foto kau gula benajunan butuh karena zaman makin ampun tak pada ben zaman selambe. King insyaallah mun le enyo onaki ketimbang ken ni kah. Ajunan pah iparabu ni kah. Ni kan lebih di Pak Polo ni kan ki. Majtama'a rajulun min ummati Muhammadin hatta 40 illa kana fihi waliya. Mun le beda perkumpulan ngak makin ni kapah lebih dari Pak Polo. Maka dari Pak Polo ni ke beda situng saya yang ka walina Allah. Jadi makin ni ke beda si wali. Setiap 40 orang situng selama kita apesa yang ka teti walina Allah. Mun dua makin ni ke mun 40 mun belung polo dua yang ka teti walina Allah. Mun 120 saya hadir. Telok saya yang ka teti walina Allah. Sekam saya yang ka wali. Ya tahu ning mun pecere hula. Yembian boleh kan telok. Ni kan banyak wali ni. Wali murid. Jadi dari doa-doa sewali ni kebi Allah insyaallah ipa selamat insyaallah ipa teka hajat mantir segak dinto bedena amin Allahumma. Duh merengis makin ni kak merengis. Cek merengis. Pergaulan bebas. Mun lambat zaman kula benajunan ki kene. Aman cek sepeda motor tak ada lambat. Mun makin kan ternyata terman kak kamen nak ngeliling. Engki kan? Mun lambat ni kak hadirin, mun lambat ni kak in mainan ni kata ada in mainan ngak ni ke lambe paling ngepol lambe in mainan tak keruking daun gedeng ya kalau apa-apa ni sek-sek kebecek rocekan mun laki pulung pada laking abu itompok pan sekut nung gunungan ni kemik icok koncong tak lah paling ngepol sini ke zaman lambe in mainan makin ni ke ya Allah pan beda HP ni zaman lambe sampai dibuaki al bintu fis sunduq wal khabar fis suq al bintu fis sunduq wal khabar fis suq. Nak kanak bini zaman lambat ni kemun saja neng gilim Roma saja tak war keluar orang janakan dan ke orang bini bagus tanda orang bini bagus zaman lambat orang bini tak keluar di Roma makin tak bisa lo itu andi anak bini tak war keluar di lim Roma tak war keluar di lim kamar video callan roh video callan makin saya laki bude Jakarta si bini bude Sumber Duren bisa amu temu muah makin saya laki jauh bisa amu temu muah padeng gak kasih saya kasih semua na padeng kanto. Iya mun karo mana mun lek pada kita lah ada mamayu. Mun karo lek lagi pendenan mun pas apa bahaya makin enggak bahaya. Maka nanya on Allah mentir selamat. Nanya on Allah mentir selamat. Pun tilpunan. Lambek HP ki masuk dah ada ngupun tilpunan ni kalau bebas ngak mangken lambek nilpun ki ada melarat nak nilpun kol 12 malam gratisan ngki nyapok gratisan tahun 2004 2005 ni ke lambek gratisan SL kol 12 malam Telkomsel kol 12 malam jadi mun nilpun nak penting kol 12 malam SMS lambek lo pak kentos seket rupiah mun tro gratisan nak ngirim petok gulu pak gratis 20 pakemet gratisan pala gratisan para tak ada pak SMS ini SMS terakhir aku enggak usah dibalas lambat ni kirim gambar paling ngepol gambar kembang aja mau kirim kemis ada pak satu engki kan SMS pun banyak kedua lambat ni kah abu sebagian tag hilang nilpun pun sampai abit lambat cenot baterai tak kuat cek HP 6610 Nokia baterai disebut pote raja tak kuat akhirnya nilpun sambil cas setengah jam pah melendungi budi dai baterai nak kembung jadi zaman lambat ni kemun pun tilpunan laki bini saya ngandung HP nah betangki lagu na pay lambat tore Maulidu Ahmad Tahal Hadi Sidum Mid Nurir Rahman apa lang Athnar Rahmanu alaihi fi muhkami ayatil Quran fi rabi'i awwali syarrafna fi zamanin
minhu fattan kullu nabiyyin basyara bi ahmada wa andara an aminu bi ayyihi wa saddiqu bi hadayihi wastabiqu darbal aman. Bukti aki makin taresna buledak tika padana merkem tanam. Lanjut ego pendebat lagu juga tak hero lanjut lain hadirin lain. Pak makin puntil punan sudah tanpa batas, tak usah detik kol 12 malam makin. Kalau sudah punya paket internet, nelpon Jenabah Saus gratis, video call Jenabah Saus gratis. Akhirnya tradisi kota masuk kan tuh. Ya ini makin sumber duren biasa. Halo guys, hai besti, papi, ya mami, biar tidak ketahuan orang, mami saya balik saya panggil Mima ya. Iya, papi saya panggil Pipa. Kancana selang. Bede saya ngolok a. Iya mencret. Cek beni bekal beni apa a. Papi mami ya beni tak oleh papi mami. Ya cuman dia apa semua cocok lamun kalau sumber duren cek ngakui papi mami. Papi mami dia romane Jakarta ro papi, mobil lo Pajero, atas sepatu dasi lanceng jo papi. Sumber duren video callan papi mau kemana? Papi mau ngarit. Ngarit apa papi? Ngarit rebah. Di mana? Di Basaba. Mami lagi apa? Ngaur celadung bi. Waktu gepok pada lotong papi mami aja. Papi ngarit rebah. Allah saking dari buduna zaman makin bener kula sering berdepak tekul YouTube kula sering mesen perhatikan le ale bini kita alak keje empian cek pangkempang telepon bi reng laki cek pangkempang telepon aduh cek ro kengi beri kata-kata acelak sampai akacah ngalak odeng ilem peteh mun melak padeng imatah keng mun medem bedek yate ibri daya lah kelepek. Oh my dear, I love you. You love me. You and me lap-lapun. Cenda kalakal. Tak usah kelem ya cek video kolan puntil punan kebele lek. Kula sering mesen, Jawab kak, mun sampian ni serga kula, mun sampian lebur ka kula tikel kita usah ngecek puntil punan, napa boleh ngecek video kolan, mun sampian lah karena bagus, apa benembuk kula ki cokop, entah ada yang tua penta kalau bagus, dah iya lek. Mun kelem minta ungku berarti lah kadang laki tanggung jawab. Keng mun pah banyak alasan, kok kita andi laku lek, kok ki ngode ke lek, pret. Canda kalakal mun tak gelem minta make puntil pun ada make ngocak le budak remah kocak bi kakele percuma tika alajar lamun tika takok takelem percuma abur leburan mun ero minta tak gelem labu cek sengko nabeng tika puntil punan ya Allah bahkan semalam teka tak tidur sampai parak subuh apa ya sudah yuk kita tidur ayo matikan HP-nya kamu yang matiin kamu ikan mikli ya ngidi ngaki kok coba penting lagi nah HP dengarang bade sampai udah ya cenda kalakal le pokok mau kerobur leburan pokok biar mangkil sandi bur leburan mulai dikantok kalak HP namarina kebele mas saya minta ketegasan hari ini juga kau mau melamarku atau lu gue cenda kalakal reng laki aja nakal kapil are reng laki aja tak saya berdat haram nakal kapi kecuali kok ayo ban kok bayi mayu
Pandai pun teleponan. Cak gelem monta event cak gelem. Jelas. Bahaya makin ni kasi menelok pada ben seman lambe hadirin. Ya Allah mun lambe aman cak lambe keluar ni kata oleh. Makin aduh le boleh telasen boleh kak. Kula sing beregis. Mun ni bengkalan kula tak akan dek kantor akan dek bengkalan. Telasen sandi bekal bah bekal yang cembi bekal laki yang biasa. Napa heko ni? Beda kan tu sini. Beda. Apa ki jam bekal? Kapan telasan iki bekal lah? Kula ngabele man kak diman tak langkong ki. Mun sampean andi anak bini telasan pah eko ni bi bekal laki pak ngin cema ale compok keng beda-beda tro oni ngaka bekal kula. Jawab bimbian. Cong encem ceng bekal kake je nak. Lo apa? Mak letar ke bungkona bekal aja keng tina ya. Kakek kala mulai ka ada bekal ada ki mak le etrakibi tretan na didina. Beni pah penyeklak ka bekal laju. Jona na idina dia. Ada sekecok irim dak iya. Maki kilo masak bur pao na. Pao. Berapa bini namanya? Senapa rajin namanya? Itu. Terus nambah boleh. Apa unggu? Siapa andi laki bu? La haula wala quwata illa billah. Hah? Oh tuan rumah. Buk tekku habe namarin nare. Itu kita nambah boleh. Kita iya kita. Nja atau okar mun gede. Nja jangan cak unceng ki tukang. Abade ki bah berkah dicodet mun cokot tuan rumah. Jangan burung-burung kok. Cokot lain pembian pe cokot ki. Tuan rumah ki ada. Oh mun bener ya heuy kok. Eta kok ya nja banas-banas. Ya burung deh. burung puk piap puk. Ada nangis rajin aja mah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Abu sejam lah. Mbian ni kemulangun jeung iruan keng tempat kangko saya jeng. Pah bede cara mempahitnya ki India. Allah, cak gule man kaman ni wah pidato India saya tanya ki. Repot gule pah pidato terus lorosan deh pahala paham aceretan neraka jahanam. Boleh orang kedetum. Mik boleh yu aple anyar depak layo bareng kok. Coba gule pah ngocol ya hawa hakka hamiri zulfumijo. Aku pak mau diberi India aku pak kijak lah zaman nak makan cak lambat ni ke beda lagu ni ke lambat cak lagu Arafik ni ke makin payo ke lagu cinta bagaimana hatiku tak merasa bangga orangnya ramah tamah berbudi bahasa. Nih kecepun guru di Bartepura saya maksud Gusti Kanjeng Nabi. Tiap yang melihat pasti memujinya dan berkata tiada lagi duanya. Oh sungguh bahagia, aku bahagia. Jangan-jangan samakan dia dengan yang lain. Teku makin pepe kalumpang. Bibir ceruk saloni mi semadu korang akabayan cukemi Allahumma sholli ala Muhammad. Ya cak zaman saya lambat lagu Kanjeng Nabi makin nyoba ke lagu cinta. Saya lambat lagu cinta makin iyo lagu teti lagu na solawat lagu na Kanjeng Nabi contoh beda solawat senekan ni ya Rasulullah salam Allah salamun alik ni ke lagu asli nah hamtum javahunggi ada suruh mulai kadek ku caput dari karya jabet tera mira tera tak langkong mun nguncang gula boleh cak berkitar ya. Tak lek gabungkan acem tu.
Apa yang keton pelan asli genteng dia. Oh, gula kapan datang kemara rabu. Nek bini bang ucap, iya nek kene ongku kok. Pentong abende nek kene kake jiu. Menteng bener merocong jak foto. Foto boleh. Apa tuh ditanya ber ya? Pan merocong ibu tuh, pentong marin benar aku abi kok. Untuk pun nama sepak tak foto pan merocong ibu ngaki. Aja sampai kiamat merocong itu online aja. Susah tuan dulu mana. Nih kesannya sama Pak Dian sih, Pak Dilan sih. Jangan rindu itu berat. Nika berarti terkenal nih Pak Dilan nih kak. Terlanjeng umur bisa hadir. Bapak Dilan sareng Ibu Umi Kulsum sabedaki acara makin banyak biaya saya keluar menteri gantian Nabi Allah. Kalau ben ganti saya langkung sampurna. Muhammad Rifki saya sunat makin. Nika saya sunat bener ya. Ya tokoknya gue sunat kepin. Tak pada raja nah pada selok pada Allahumma sholli ala Muhammad. Ananda Muhammad Rifki Fikri Muhammad Fikri Pak Rifki colok Ananda Fikri semakin ikhitan ben islamat itu akhirang sareng mentir Allah ibu tidak foto saya takut ada ajunan Allah. Ben menter hafal Al-Quran, menter tetina foto saya ngerti ilmu agama, macelep mabunga dek ke orang sepona dari dunia kantos ke akhirat. Anak nomor sana apa nih kak? Lupa ya, keingan kangen dek rembian. Berempat nang yu, ning dua itu lupa ya. La haula wala quwata illa billah. Anak kan dia anak dua. Ini kemikiran kangen deh ya. Setuaan sing ngudaan nih kan. Oh. Cek sabar. Macam tak suaris nyampe. Oh ini anak sing ngudaan. Setuaan laki lah ini. Cek sabar untuk ngembian yu lagi sabar. Keng jago nomor HP kok saya bedanya mah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sepora sampai ke jengki. Sana masih saja mencer beda manfaatnya. Saya pada pak gila nikah proses nak-anak gini mulai dari lahir titik adani iqomah al-qadr kulhu terus tahnik terus halkun terus tasmiyah nyamai terus khitan terus akikoh nikah sebisa kelako tak mampu pun tak penapa sebisa iraji nggak nikah saya tak mampu iraji tak napa sesuai dengan kemampuan bang saya jelas ini Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin saya muliakan Allah. Sejam korang situng korang kuda ki pindah ke Jember baktu maurib nikah daerah ada jana kota mari nikah pangalle ke Jatiroto gedi ke berok pole lar kalir siang hari siang malam gula rang-rang ketemu ben bini nih oke tadi gula ben bini nikah letega pada bendeng cara pacaran celok teman tekepok cek mulai matur nikah ke rumah kuliah depak ke rumah kul telok malam nikah jaga nikah pada ngiding tadi atau mau benih bini cuma kul telok malam gula sampai subuh ki laku namanya tamu marina berangkat boleh sampai kul telok boleh benar sini ibu nikah tak leso keng aja pun tempo na pada nguncang mau bulan di beri ngadak nguncang gula ngak-ngaan gitu yang ki gula ni kayak compok long mapolong jetem ben orang-orang saya tak mampu ke apa polong kini tu ke musle makin santri ni ke ampun 2100 seket
ampun selekor seket 2150 icompo ten kula makin nikah ki 90 orang. Jadi nikah 90 orang nikah selama ten kula ki kauncengan, selama ki ke pengajian, selama ki mampu bi ten kula ada tanggung ke muslim ada juga. Apa-apa misalnya ke kula enggak ketika ten kula lambek muntuk kula nikah melarat cek melarat sengere mata ada ring sepoten kula apa salah ke bini bapak ten kula ongke ke Pontianak, mbuk ten kula keluarga boleh ke beli papan. Kule sebagai pondok ya tak boleh ada macam ada apa siapa bapak ungke ke Pontianak bu ke beli papan norok keluarga nah mangkana kule cek bondeng Bengkalan kek tabu kek cetak tampena minyak pote norok bapak itina mangkat norok embu ala ke boleh makana gula ketika bi Allah paringi rezeki pah kauncengan akhir gula pah mapolong bagian tim jatem nih alhamdulillah ketika jatem beda Ramadan dana entar iki ya kantar ke anak bahaya nih Pak Dilan nih mbuung jontar ke anak si bude compo jadi apa mak jangan aja maksa karena ten gula mikir bahwa pendidikan yang layak itu bukan hanya hak mereka yang punya harta tapi pendidikan yang layak juga hak-hak mereka yang tidak mempunyai apa-apa sehingga mak le tampung pang apalagi Quran mangkana maki bek semua lesok maki bek payah aja maki lamat komat pakun kaun jangan iki cak dengan idente jompo nih apa badan oke lupa nyari kerdus mensurban nakin kedua talam kerdus tak napa macam kerdus untuk masjid nggih mpian se andi masang selo andi autang masang ya kan mpian tak oning cek beda malamal kan toribuk sediaki kalak tesah ikat na irrep 2000 na panganyol tidak kempang tenten kan mpian tak oning cek beda malamal tangki kulit sambil maca asolawat terang sareng ki pakosok panyaring king make khosok cek medem diki pakosok pah medem kardus selai bete ketela diki are sambil berjalan ki bayi pesa 2000-an enggak tako andi pesa 10 masa nga 2000 sosok belung ibu marin mun surban melarat sesaya nika nakin kedua mun surban nika mun kodung nakin kedua sekempang nih kata lam pendeng bakul kerdus kocah pada ini kasih gempang sini kah nggak sahrul kan gua mau dibuka melarat mensurban nakin kedua ya kita re sallallahu sallallahu ala sallallahu ya habibi ya arusal kha ya habibi ya arusal ya muayyad ya imam sallallahu 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 sallallahu
ما رأينا العيسى بالسرى ما رأينا بالسرى إلا والغمام قد والملا صلوا عليك صلى الله صلى الله صلى الله من رأى وجهك يا كريم من رأى حوضك وردنا يوما نشوري صلى الله. Bebenah kopi, bebenah kopi. Sallallahu alaihi sallallahu sallallahu Allahumma sholli ala Muhammad. Jaga aki sen ku kerdus tak pah kata selang. Alhamdulillah orang sumber duren bak lampak kapi tadi kerdus acelen kodung acelen tanengai pasang kapi tahu apa nyabak apa ngalak seedelum dah seasli tunya nampian seebeki makin nikah sampian andi obeng 10.000 belungi bu ebeki ke kerdus kari berempa pesen nampian kari belungi bu mbian andi pesen seket pasang 30.000 ke kerdus kari berempa pesen nampian kari 30 saya 30 saya beki saya di ngempian saya tak kira elang tak kira kecok maling saya 20 iya saya ngempian belum tentu mbian milo eka beli kocak kodung teti kerbek eka beli rokok teti kokos eka beli bakso teti good morning good margut metoning koning tapi saya beki nih kak mak burung mbian saya kita mari kak oi halo saya bagi makin nikah ini kesebekal teti amal jadi sampian menteri kentian nasi langkung sampur dan langkung banyak amin Allahumma amin sekali itu sih bisa pedepak nyuhun sapora saya terjengki sembia kerja menteri bi Allah nuli atapangki menteri bi Allah tak karuatumu itunya tapi apolong sampai ke akhirat terbada masuk swarga kepi ben menteri kaula benajunan sareng Allah paling enak foto solihin solihat sekita ngagungi potra manter tuli ngagungi potra selake sekita keluarga manter tuli tabangki bencudu nase solihah sebini sekita alake mayu alake kole
Menter tuli tabangki bancudu nah teroliaring laki sesoleh. Mun selandi laki cak amin. Sandi laki amin kia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila ada kaca pecah jangan disimpan di lemari besi. Bila ada kata-kata yang salah jangan dilaporkan sama Pak Polisi. Buah durian, buah kedongdong. Cukup sekian dong. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li masyayikhina wa li asatidatina wa li jami'i ahli baitina wa li jami'il hadirin wa ila jami'i man intasaba ilaina indal qubur. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اجعل فكري سعيدا في الدنيا والآخرة ولا تجعله غيبا وكذيبا وخيانة فتقبل دعاءنا كما تقبلت دعاء نبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل فكري صحيحا كاملا آكلا لطيفا. اللهم اجعله شاهدا ومباركا وعالما وحافظا لكلامك المكنون وكتابك المحفوظ. اللهم طول عمره وصحح جسده وافصح لسانه لقراءة القرآن والحديث. اللهم اجعله صبرا من المرض والانتقام والعطش ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء والصالحين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا أحمد سيد المرسلين وعلى Asareng. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nikanya mana kafaratul majlis pangaporan atu sa tempat kau lebenajunan toju mbian mun toju apolong benoreng pahakan te ni benian akan te setak sesuai ben syariat abek cuba kioreng akan te tak bagus cek kecek kelopai tu limacah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka sampian ketika cek macam ni katusa ketika toju ni kebi Allah isapora kapi. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.